Boom. Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam soua. Wa alaikum assalam Mama Nizar. Wa alaikum assalam Siti Yusuf Hamidou. Wakomori watukufu wajamalifu garombo Mwenyezi Mungu huka mshelewa wanono insha Allah. Wa alaikum assalam Wana Yusra Abdou. Mshelewa wanono hohanza hahe jalaiz. Ohanza hahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yalijali ukasi wanadamu wa uhuma wa duniani. Wa alaikum salam Siti Atumani. Watukufu wa Komori wa Jamalif, partagez le direct. Hauka gamjoka ya haina troisième jour, c'est obligé. Rambi wakati kao ze message ngazi jao haina wakati, ze message ngazi jao haina usiku. Karna ujua kakaramba ndio obligatoire rambi. Boom. Ela lubiza. Watukufu wa Jamalifu wa Komori wa Barak. Wa alaikum salam Atumani. Tawam. Rahari jaja harumwa ze messages za hak. Ngarujo mwambiani ze sujet. Ndojua comme d'habitude. Si wanza rambi ze sujet. Yojuka ukansi ya kenti. Yo tujuka ukanti ya tikenti changio obligatoire rambi ze sujet iwa interesse ha ya baki ya dunge yo tuju interesse ha ya tidunge sharangule wo gamrango miaji ya ukaya yima kaliboshi wa jonji ya harumwa vize video za hangu wa insulteur gamambo Mwenyezi Mungu kaya ntina uparo wajibu wala ntina usoma ze commentaire sha netufanya ubeidi notre efface notre mtoa direct sinaka ujibuka ya mruhande ya ndongozana bon tant pis. Watukufu wa Jamalifu wa Komori ze sujet kao de l'onizo aussi kwa leo sujet kao c'est vraiment ça fait vraiment mal wakati kao haini mwanadamu gudiwa zo ya ukaya wanuhunu milio karjajiza ya sharizalo yo diamant abili kuitswani hatu. Wa alaikum assalam Nasima. Karjajiza ya rizala. Watukufu wa Jamalif. Ye sujet ya mwando hauze sujet kao lonizo ya mwando mwanamsho hatu uluhunu Faransa ikawo nzadzahi mwenye humzaya maraba meji Siti Atumani inni uhibbukum fillah nzadzahi mwenye humzaya hakamwade hambi habushin hende yuho kazi jakir hambi Dar es Salaam hende kazi jakir hauka mzaze mruka leme wa humrufanya traitement asi Komori ula mwanamsho hatu
Haundu ya ukaa vumia ta solution ya mzazahe mayoti endi afanye treatment. Ola mzaze nge mayoti. Ola eyambihai hode mwanahe ula wa ya kombe Mwenyezi Mungu na mjazeher. Shaula mwana hazia katutunda mzazahe na mzazahe katina mbamru. Haukaya hakaha mwajili ya nyumba. Hamhanti ya we mwana diya kauliwa. Haukaya kabana hinruja mzaze. Wala kabati remplaça husoma mzazamru. Wala kabati mrumme uluka ilhana mzazamru. E mwanamshe uo hazia ngasina 3 mois à 4 mois. Katutunda mzazahe ukahafu haunge na muo. Katumlivi ya nyumba na mzaze ulo mwade. Hazia katutunda mzazahe hasibabude mrumme. Ya wonga sina ishatunga mjuka hamba sababude mrumme. Hauke mrumme diyazie mrumshe ya tsangalie mzazahe. Et mwanamshe a changé numéro. Et mwanamshe a changé numéro. Katsonga la mzazahi ngeharuma tambu na souffrance ho mayoti. Ngeharuma nyumba ya mawajara ikao aba sarzamba au hatola hondani. Harengwa ni mru ye mrugu jo mjazaher. Hamrengi hansen mzazewo. Na imwanahe hambihabushin. Nyezi mgu ajale mwanahe akaufanya. Hambiha Dar Salama. Ye solution ngu ya ukayende mayoti. Yende ya tante e kakas Jacqueline mzadzia vyo hala alonyo. Ngasina 4 mois ye mwana uo kajatunda mzazahe. Haukaya ye mrumahe hamzia. Ye mrumme hamzia. Ema narjuambe mrumme. Walaikum salam bila la vie. Ema narjuamba de mrumme. Des messages ye mwana. Yambia mzazahe. Rahai jaka hazia humpara. Ye message ya mwiso. Yabonga rjo hujarambie mwanadamu wai. Mwana mshuatu wai. Limrongo ze shu binadamu. Je limrongo ze neshonga ipasi shamruma hahe. Ya ukaya. Hamanipile mrumshe. Guderange mrumshe. Banda hakangala mzazahe. C'est-à-dire ye mrumme hakahanza ye mwana mrumshahe ya renti mzazi bande traitement ke jakiri bushini ke jakiri Dar Salama ya renti mzazi yafe komor ngazicha imwana mshihara santa ulokawe mzazi hangu. Walaikum salam mama Norzan sha o dzirungu daho ye mrumme ha bloke mwana mshi 4 mois mzazi kajalibe nyumba mzazi hasatolondani na we mwana diya mbahiza. Ye mrumme diya zie mwana mshi atangale mzazae. Na we mwana mshi diya nike mrumme zekiltasi. Koma we mzade wa accepta ye mrumaho ya humanipule mzazaho kutsumtunda. Panda 4 mois. Garjo uzamba. Rizilani. Rambi mwana mshi wa ya reveye. Ya tsikubali hadalo nishongai pasisha mrumme. Hahulatizia zeradi za huwa huzaya. Haukaya karitina rundongo jo ufanya hata rishideri libe zeradi zilishideri libe zemvuza huwa zaza. Baike mzazaho humati haina usiku. Gomyezo, gomliso, gomvazo, gombehoheji, gomzungu soharmwe dunia. Hoshinda ulibe zemvuza mzaze kabajaha mwana uko ushinda hadivi zemvuza mzazae. Memu do usiku zima mzazaho ya uhansomba ni hai. Daike do usiku zima na tsuhamba un seul jour qui t'a laissé dans son ventre. Wa usiku la kujajoshida ulive. Ngel jirambe mwana mzaze ya stahamili. Mezishenda ya tambu hata maha na maha. Jo uke mwana damu. Ya mrumea sahumanupile wakatika uwe mwana. Wemana wahunga radhi banda Gujarati nzazaho shemrume ha manipule. Pourquoi rabe mrume ha manipule? Gajo ujarambe harme sujet rieleze lirambi mwana msho yatikubali wakati kama mrume tsija hunika kirtasi. Walaikum salam mama Nawali Natasha. Gajo ujajirambi yeri detaye ye mwana msho yaelewe yarambu ya ukamzazaha hengu sufre. 4 mois watinaka hamjua harma ujeni wa mzaze ulo mwade ulo harma souffrance. Walaikum salam bakuniria. Garjo hujayo des sujets ya mwalo. Ya sujet ya vili gamjon longoze mjomba tso ulo mno Marseille hariye na mabra. Hariye baba. Hariye na mvu. Gamjon jeni mlongoze.
Aukemba na damu wei hakansi ngejuma waba nrabo na ujikaza nrabo na ukansi wani huwa na shohatu yohambo na shohatu hawatseye haini mwanamshi yammo na ulatirenge wa alaikum islamu ilhamu amina haini mwanamshi yammo na ulatireme haini mwanamshi yammo hede hata hamenye nika hina nandola bahari ngena mabra zenrabo ya zambao katsunra mru ya mkorije katsunra mru ya damrema mabeye shahajihansi ya ukaya banda ngena makirtasi ngena kori konsi harme mabangwe yadojika zanrabo yona mwanamshi habiru la tsirenge yona mwanamshi habiru la tsireme yede hata yamenyenika hindola zawanru yede hata finalma hamenase mru bahamba nrabo ukaya nkena mwanamshi ikao hamrenge ne mwanamshi ula hadhumania ya lolane dena mrumme ikao ya mparisa ya mrumme ula ya mwanamme ula haishia wa mwanamme ula yamba ukaya ya mwanamshi ula haparoka wahangu yotsimbi vani yotsimbi vanuka haparoka waho hauja usepa yotsimbi shado ukatsiranie finalement ulazim derangement de ulade mrumsha kanzandi ya mlole heda uzise mwanamshi aba we mitsimji finalement mwanamme reka izokweli reka izonrabo hambiye mwanamme ula ukaya depuis aujourd'hui utiparokansi uvumbu mwanamshi ulati na baga mudu na mlole mwanamme ula hamba ganjo mvumbu na ufanya batana mjo kupaswe manyo garjoli mwambiye garjo jarmambiye sujet ya vili. Comme je nous parle, ça m'a faible, moi, ça sanya. Bahari ngani na makirtasi. Nguyo kansa doji kazanga barma ze plasi. Uwanaume wa mwishomu uambao zerongozo ngo wahara afronte uhambia. Gamrudi nuhambiye. Gamjujani hurongo ze nuhambiye. Ikanga wena mvuna mabla. Hongo jonsa hamarse. Isanga mrudi nuhambiye. Gamjurdi tena njerudi njuhambia zuba ni ze verite iliwelewe. Haukaya hamakutsina mwanamsha. Il y a des sujets à vivre. Jero longoze ye mjomba woyi le jingu linu ya rensi huani hawangu na ujikaza rabo ya dojua ya ukaya mruyo renga mrumshe fopake uje ukenti uje udomani hamonziani mwameni wanasho hatu nanyi wanasho hatu na mkane hikma na roho mdojo ukaya sitara yo muhimu mruna do tunde mwaname mratse hode naye mruna do tunde mwaname mrafrikante hode naye shamruna tutsuenda ohazari parce que katina hata mbaru kwamba uona haya yo des sujets à vili watukufu wa Jamalif rani jaja haruma ze sujets za hangu ndio mwambia ni ukaya sifanya message vanu juzi ya wonesa nzaza hangu akauma mahangu momrani moroni ikawo evaliziahe yitlawa yani karnahaba yitlawa alaikum salam Aisha yibadiliwa yirengwa aukaya karsuele wa dernier temps zabari hingli les années passées na l'année 2021 2020 wa msajaja wako liko jakaya sharangu 2022 huja wangu enjingwa tungoro ngiana zekoli mruna dokana matsu ya dojuwe koli yahe na winju hanyu ngamgenga uze koli aitidi wasa na wala hubala mkoba mafuli hapa hubala hurenge hubala valizi ya mihogo hubala valizi ya majimbi mrungu juso valizi za wando la plupart de sanga wadi waza onga wato ujua la plupart de sanga wikao wa trompe hao sha zabaringi 2022 la Charlie de Gaulle Roissy omalani hotsi pia ze aeroports za Faransa owinji wa huwa komori ze valizao kwa tuzi Paris za kolizao kasupari ania mrungo doda honi habala valize nda hundu ilatine ya alafuga sina mzaza hatu ikao ye valizi ya hengiona zengo zahe na malalawa ikao ngebidu ya do yala haina 3 mois ya do yala jusqu'à 3 mois et mwanadamu ikao huparise valizi ndo hukana baraka ni pare mimi tulamo ni contacte uje urambi mahala ni valizi ilio kayoti ni valize yao bona kangiyo na malalawo lojoka ya numa malalawo ya liwao ni mrulo faible shamdungu rongo valizi hendo hahe hende haibua ahundo ziruti za hahe directement habaye hanywa jinkanga wanashatu wenji waripara wakabotura bangami na valizi ya wangu botura bangami na mkoba wangu zangozo zoti pia ngazijiro 2022 omsajaja wangu harmaze aeroport watukufu
na rikira vilikuwa nadamu ikawo sonsi pia ndugu jo resante ikoza shamanyanya shambuka na urenga ikoza shahahe ya jonokaya mimi ngamtsugurantu parce que yo kozondami et si jo ku dérange je dérange mbajina zi pense uzi compare urambokaya ye douloria hangu sur olangenio au ye douloria olangaminio ya wonsi kanza no asuda huyepoyo heno joda ta haringe valizi ya wandu na mrambi yeritante ribeze message hauka karibeha shamurambi angarjo zamba yaboya lo ne valizi ya mama hangu mumrani hatu ya irenga ihopari ya hundangi ona nguo za mrumzaze na malalao kari paronda hukana baraka na mripare mrinike mratsone kazi ngizo na nguo za valeur je forme ma gueule ou je forme mes yeux je le prends watukufu wa jamalifu wa kumuru wa baraka wedemna hingu mtiti na kazani vile en tout cas rifanya message juzi ya mlikao shababikao hanjia haruma mtsango na abo mtsango huo hanjia ili ya jamuna ya tsange emnaralwa ya jia tsahi makirtasi banda hafanya ukumbi hadungwa sambi mjomba ikao ne couple ikao duarenga o mtsango hema nyanyasi lona domo aturama watsomnika mbago wajumnu kwa katika duanzao hauyendi ashitaki rifanya message juzi rimambia ukaya dans une semaine ye kaka jatowe mapesa ho mtsango karna mbana fasi e kaka jatowe mapesa ho mtsango garjo mafishi abasar zambao hapara wala mtu onye munyo mtsango wamnika date ya ukaya gamjo kaya yetura ye semaine au yetura journée mambia kaka jamnika garjo mafishi kaja joshda 111,000 euro wamniki wakubali waelewana wakazale date usiku kwa jokomniki mapesa mashaallah yaboli mungu faida au kaizora haba Mwenyezi Mungu hazinika kabul au kawaone message ono ya ukaya vomie remwambia usiku jokomniki mapesa rahane jaja maze message za mangu do ubushiri ya uzade fundi watu Said Muhammad Jibril nane erdarasa kamil ruhambi bofundi rubushiri ya heri na uzade mlango wa baraka Mwenyezi Mungu ahubulia ikawo winji wakozao walona zero hombi ngwajozi du tsetse mazero ngwajozi du kusuru hazero sha ya umba fataha Mwenyezi Mungu nguhezo daraja bofundi Jibril hada uheza daraja wakati kao gawone erdaras wa alaikumus salam amina mshangama gawone erdaras association ikao simple et association karaba simple dokaya inu association hama des associations Mwenyezi Mungu hahunika roho njema husoni mwa komoro owenji wa wanzao nana husumuma yatima ni mafukara nana owawade ni mamaskini watojishinda hushindi hubalie erdarasa panda mahamine juma wangalie mayatima ni mafukara na ujadidisha ya Qur'ani ya Mungu isoma wa alaikumus salam sadamsa wa alaikumus salam sainura na ujadidisha o wana wa Komori watizie husome Qur'ani husoma musabaka na misabaka waifanya harmati ya Komori nana hunu Faransa nana o wana ikao huwabahiza wenji wendi watsahe unono heze jitihadi zao bofundi Jibrilu na erdarasa Mwenyezi Mungu hahunika taufiki na roho njema izo ufanya ubaike ye majalu uhanza ikenga bo wafanya unakabati hamandawe zilongozo tipia ska ufanya transparent alhamdulillah ilishukuri ya rehimidia baada winji na winji ngwajo uhurehemu ye hale Mwenyezi Mungu ajo hutamani nana abasarzaba Mwenyezi Mungu gurema ukangu hezo daraja haukaya eshaumba fataha ye darasa ngio yabo kena parujo tsambalia hukara isi huhansura isi bada hundu daraja ye darasa ngio hukaya ngojo bakia bodor fanya ze darasa ngojo dorombele ya zedua ngojo dori somesa sha eshapuza dokaya kutira isi sha ze darasa ngojo fanya zedua ngojo dorombele ya boka bati shapuza harmu irdarasa
haukaya ngawe yabo toujours, haukawa fundi wako. Longue vie à vous notre fundi. Mwenyezi Mungu hakuheza daraja ngujo uheza daraja hajura hana yabo. Dangojo kambada mlezi wa Hekomori. Ngojo kambada mlezi wa Hekomori. Haukaya izo wafanya harume etibo fundi Jibrilu. Haukaya izo nabaonga mjokanga bonjwa ojudo kusuru hazero hotabia. Ze gouvernement zavira nezilio kabati washida wafanya. Yema tajiru walo harume eti kwa jafanya izo ikaolu wafanya. Yemijia hatu nezi association kwa jashida wafanya izo ikaolu wafanya. Azali asumani ne gouvernement ya haye na sambina ikililu kabati wafanya izo ikaolu wafanya. Na wetira isi mkomori wera isi hukara isi wahe erdarasa. Yoshukura na himida. Haukaizu warenda Owakomoronsi pia zida kitarehi ngizo tarehi haukango jofanya zinjira hana zinikaudu wafanya. Ndio yafanya hau hamado yafanya. Jamais. C'est la première fois. Rangu mzaza hangu ya lumru wa mararu ya tsuizaya. Rangu mzaza hangu ya lumru wa mararu ya tsuizaya. Rangu wazaza hatu ne makoko hatu. Kwa japaro ona mru hamafundi Jibril. Sha imambambi ni marenda na ine majalu ngwa joba kine rohombi ya hawa lote tsema na nini mwona yohe ya haju janyora haukaya haini mrulo na rohombi kajaparo jiviwa na njema za rendeshe haini mrulo na muwa kutu kajaparo jiviwa na nguza njema za fanishe na hizo yafanya harumeti ya Komori nga msubutin zambi hajiku hasibabu ya hoa zadze anina Mwenyezi Mungu Jabbaru karija paro ziona Ben Azad yema prezida wa Komori pia jusqu'à maintenant kabati hata mzima ya shinda yafanya izo fundi Jibril yafanya husaidima yatima ne mafukara. Mwenyezi Mungu na hujaze heri ya uheze haju janyoro mafundi Jibril ya hensema kalboshi iwanzaze rohombi wado huona ohe ya haju janyora usikiti hazemu wa insha Allah. Haukaya ngojo kambada mlezi. Ngojo kambada mlezi wa hetsi ya Komori. Wembada mlezi ngojo kambada mlezi. Ya boyo utukiwa na jidezabone ya jidekonekte yende ya jivulizo barini hata yatimu shanga jouzana na senka karambao winji wa kusuli hao za roho zao ngajodo benzaro zaba mbaba mlezi wa kufundi Jibril Mwenyezi Mungu uheza daraja ngujordia uheza daraja ukane erdarasa ikatransparent banda ikatransparent wangu wakawona zangozote pia uzifanyao uzinenda harmeti arma erdarasa masha Allah rishukuru ya Mwenyezi Mungu banda abasa uheza daraja kuhana bana ikangojo saidia owakomoni plus que ça. Longue vie à vous notre fundi Sayyid Mohamed Jibril. Ganjovumbwa si je vais. C'est ça. Ben Azad. Ganjovumbwa si je vais. Haukaya fundi Jibril zu yafanya nge kairi hane mara isi wa Komori pia. Hakawodo alona zemadi za hoa nanti watuma bashuni haumdaukana baraka. Wawodo alona zemadi za hemaranya wala wano hao. Fundi Jibril unge na zemadi za hanusi ya hoa zazi. Usaidiwe mayatima ni mafukara. Walu farmaskaleni izirewe Mwenyezi Mungu ajua wabarikisha ila ikaubide daula wadua nikamshahara ikaubide wadua angalia yuzifanyondo fundi Jibril na erdarasa watukufu wa jamalifu ngamju harumaze mesaje za hangu wakomori wa baraka gamkando nije harumwe mesaji ya hemzaze ikao ngema yoti nge haruma tambu na hasara. Ikao Mwenyezi Mungu huhanza Rabbal Alamina ngujomvukisha insha Allah. Wayimzaze ikao hazayawana emwanahe emzima nge hunu Faransa
na Mwenyezi Mungu amnikabahati mwanahe uonge na nationalite mwanamshe. Mzazi hatu woi gena problemu ya fibron. Kama gonma usiku banda uwade umreme mwanahe amdeplace ambe abushini ndi afanye traitement. Baada amdeplace ndi bushini ndi afanye la traitement. Il est obligé et obligatoire. Oui, il ne comprend pas que je le dis que je sois en direct. Désolé. Wakati la mwanamsho hatu watu kufa Komor abe mzazahe hula bushini masha Allah ndi hafanya ila treatment hula ufanya ila treatment madoktori wano ya ukaya ye kisti jau kisti gionku kwa na urenge riski ula mzazi arijenga zija ula mwanamsho hatu afanye zahe tena hajua kawo mzazahe kaja shida ya resist ha deplace mzazi wenda Dar es Salaam. Ohenda ula Dar es Salaam. Ula Dar es Salaam amwambia ya ukaya karna urenge riski. Ilifanywa operation au kaya ngona riski. Vumia deplace yende la Réunion. Ula mzazi hatu hareje hulangazija. Haloloni mrumme ikaw ye mrumme kajamlula hali au kumsafara wa bushini. Ye mrumme woka jaka mlula. Wakati akawia mzazahe wa Dar es Salaam mundri halolani mrumme hu. Yijabu ya rejei banda hala wa Dar es Salaam. Ula mzazahatu, ula mwanamsho hatu wabehe ula mzazi mayoti. Umbea ula mayoti, hajokaya katina mriho, shanga wanru mjini. Asiyabu hende hawajiri nyumba, nyumbabu ya yuwajiri, anti mzazahe. Hakaudoliva 250 par mois. Mzazi utuna mbamru shado na mjini sham ula mwanahe mrengia ila nyumba. Mrengia ila nyumba halivia mzazahe mwezi mzima. Wajili mbalibala wa ula mrumahe mwanamshe ula ni mwanamshe. Mbalibala ujiliji. Haukaye actuellement wa porte dispar. Garandura fanye 4 mois. Wasineke mzazi ula haishi mwanahe. Na banu mwanamme wamrika wa ulindi ya hunga kertasi. Baade mrumshenge mziyo. Chauti mwanamme yani kemrumshe wa kertasi. Ye mwanamshe unge na nationalite. Eze mbizajiro hingi. Eze mvuye mwanamshe wa yazifanya biha mzazahe bushi. Yaridia sayao. Oui, mon grand journaliste tipita. Yasabu mbia Dar es Salaam. Yardi tena mdeplason da mayoti. We mrulone nationalite ya hae. Yalone maishahi mwanamshe hatu woi. Ula mwanamshe halivya mzazaho mwezikao mzazoli ya henda. Rangubala, ambia mzazahi ya ukaya. Vanubo mama, zangweli zili yonga joko obligatoire di ula jenga zija. Pourquoi? Au kemru mahangu, garshida nao, bahari, kabatsi wanama wansaidi hao. Ewa nyanyu hombe wajuhu saidia wakati kao wewe do ulo Faransa wanyanyu hongo wa Komori. Wewe do kuwa ngalia. Walaikum salama maluai. Wakati la ula mwanamshe le kalimandi ulambia mzaza ukavanu bidil fanya namna bumama urejei na bala mzaza hohenda mayoti hende wangali wafanye trati makake jaki la deplaso honda la Réunion ila de lidene mwanahe mwanamshe helu wa hajisi wa prepare ili jia deplaso mzaza honda la Réunion o mwezi mzaza honda la Réunion ye mwanahe hamlibo mwezi mzima ula Rangwa katula hadi sambal baladaina le kalbo shila mrumme hahe. Ola mrumme kati konta, kati fieri. Bahari mzazi nge mayoti ya we mwanahe gujodom gaspie yombesha mapesa. Mrumme hamanda wika unguanzo kirtasi hosomwe mwanamshe uo. Reka wendo utowe 250. Reke mwanamshe do utowe 250. Weti mrwabidi utle mfaraka ye mwanamshe uo ya reti mzazi hahe. Eza jiri hingi.
wakati la para mzaza ukabambo mama ibidi urejei da wana makwa tusaidia wanyanyuwa para usaidia wanyanyuwa lokomo watufanya hazi na uo mzaza ho mwenye uhuzaya umbe habushini kawaja kambalbala umbe hadal salama kawaja kambalbala wali wakafikira kangu umbe ho mayoti ilia jo hunganzia ya jelarinyo mzaza jatrata ye kisti bande hani bani yahenda gwamukwa na usubutu wa isaye haukaya ngiyo na riski finalement ule mwanamshambia mzaza hukaya ngena premdene mrumahe ngiyo obligatoire yafanyeni za ufanya mzaza reje ika wabiri yu semaine na bala yemana yu para mzaza hena wakati yu semaine kaja para mzaza hida tampara buma ya bwa mjufanya hani za ufanya nubeshe ye mapesa ye nawili useza ho ya latif subhanallah. Depuis ce jour-là, gasina 4 mois, mzazi hatolonda ni omwezi wararu, omwezi wanenda unu, wasawatimu, harengwani mru, wotimo mjini, mrubasi, mwanamshe maore, diambrenge adoda ina yapo. Nyezi Mungu na mjazehir. Mwanamsho hatuo, ikaw haunukawa mzazi, bani hamzazahe, katina mbamru hamrenge hamfanya mzazi ngeda ina yapo. Ye message hangu gamrogozi mwanamshe wayo haukange porte dispar. Nsum parisa harma telefoni. E telefoni ya heketsukira. Ima narajua kade mrumehinri. Ukaya mwanamshe mahadisi na mzazahe hambia mzazahe ya ukaya ye mrumangu ngarima nao baharo wanama kwa tuni saidia. Ye mwanyanyando wajumsaida na ungo komori kwa tina hata mbarongo. Uwa nyanyamba wajumsaidia na ungo komori kwa tina hata mbarongo. Yokufa nye mzaze wode mwanahe ule unufaransa. Ya mga mrongozo mwanamsho hangu. Mzaza mru walaikumusalamu mtukufu fakimradabi. Mzaza mru kashidi ya libamvuza mzaze. Utikubale mrumaho uwo deja mdora fanye 4 mois. Mzaza ho kutujua ngulo harumatisa kijeni. Kutujua katsuhula harumatisa kijeni. Na inside heli wakaurenga mzaza hao. Inside heli wakaukonsidere mzaza hao. Mzaza hao ngu sufre. Mzaza hao ngu tabiho. Ukauhansi ukayo ujuangalia mzaza hao mayotindo. Duwalo komori watabiha onzaya. Haunda we ikawo mwana hahe mwana mshe ikawo ngawe hunu. Yele kalbo shiloli kali husubia. Gorotsi mzaza hao yafe. Ngofikiri kwa msafara wa ufanya wa bushini bala deja husahulibi mzaza hao zamvuzahe. Ngofikiri kwa msafara wa ufanya Dar es Salaam husahulibi mzaza hao zamvuzahe. Yeti kairi kauka humransi uboya sazahebu ya Dar es Salaam humransi komori hafiyaiho mzaza hao rana umbeha mayo tuone wa mlawe. Yeti kairi mzaza hao hanambia ukaya botwira fanya hate mwanangu ya elewe ya nereye mapesa ntinze bie nsezangu. Haukamitimu wa ujibe hanitweda na rengwane la pafu wanibehe. Yabonga mridi muhambi yebu maswere. Ria mnyezi Mungu ya mrumme uo ya tihubilisi da isho shonga ipasi. Uwa timrumme. Mrumme kadota mfaraka wadahoni. Ngerjirambi mzaza mru. Mrumme kadotli ya mfaraka yumanisa daho. Mrumme kadotli ya fitna yumanisa daho. Ngerjirambi mrumme ikawa utsona kertasi wado mnikao. Walaikum salam salimata. S'il vous plaît, madame Shohango, réveillez-toi. Une maman. Nzadzamruka fanyisia. Nzadzamruka kumparewa. Nzadzamruka atina badala. Zemvu mzadzaho do mwezi wa mando ya hutumbani yahe ya kajuma sufransi ya rengi hamili yao. Wallahi na mnyezi Mungu kujajushida ulibe nokutwa nzima ya mzadze. Kabati njema bu mwanadamu baike hurenge mzazaho haina usiku go haina mahango mbeho heji. Go mzunguso harumwe bara ya he dunia. Wombeha vakansi harumwe ye dunia kamili. Zeti bali na mbali. Kujajo shinda ulibe zemvuza hele ziwa ya uhamsa usiku uzima. Mzaze kafanisi hanambamu. Subutu wambie mrumme uo ya akili yao irejeo zoloni. Wambie mwanamme uo ya ukaya woti mwanadamu. Wambie mrumme uo ya ukaya tikangala mzaza hangu. Tikahanza mzaza hangu. Tikaufanya mzaza hangu. Tawa hujahulola hurade halagini. Mzaza mru kafanisiha. Mwanamsho hangu.
nzazaho deja sa hatolondani mwanamsho hangu nzazaho deja ngasina 4 mois hatolondani homa yoti na ngo jokange mwali nzazaho ngo joka humbe habushini humbe Dar es Salaam ngena kisti kawe kisti yo ngiyo riske humbe hamayoti dizobwe mrumaho ya tsujibiwa ulivye mzazaho nyumba ube mzazaho mbahindu hukubale mrumeha hubloke gasina 4 mois kutsutunda mzazaho. Subhanallah ya latif. Oui mon frère Bakar Abdou, yo demande njos butin mwabieni, s'il vous plaît. Nwana shohangu ikawa mbilisi wa home nyiwazi esprit nwanwa mahani pour oublier ye famille haudu wa zamzaze hewe kabana lada ya dunia rahane kamzaza honge karibu hongo jokange na muo gomfanyo dovare yae. Winji wa zaza hao wasawalawa watiyo Mwenyezi Mungu jana kwa wazaza hao nyoti pia ikawo nusia hawa sawaba ya dunia dingo ikenga wa harume jannati firdausi. Oui mon frère Momo Lebrun, Mwenyezi Mungu ajalikanga wa harume jannati firdausi shahewe mruna profite. Wa alaikum salam mon frère Jibril Swala. Mruna profite ya mzaza hae, mruna profite wa mzaza lona muo umanzize, mruna profite wa mzaza ikawo kajafa ufanye dovaria haobo mwana mshe shauti je ukubali uhati mzazi hamandu wayeche utunata mbamdu ya rengwa Mwenyezi Mungu nabarikishe mwana msho hako. Ah ok mon frère, j'espère que tu as bien retourné au bled, tu as bien retourné en France en forme et en bonne santé inshallah mon frère Jibril Sola. Watukofu Mwenyezi Mungu najaze heri mwana msho hako. Wa alaikum salam mazu halifa ikawo mwana msho hako maore ya renge mzazi hako ya mhatso hahe bade mzazi hatola hondani mezimiraru kajalibe nyumba ye mwanahe kajaka umpara kajaka umtunda kajaka uhafili hanaye hasibabude mrumahe hauke mrumme hatuyafitira ye mrumme hambie mrumshukambi walokomoro walosaidia mzaze walokomoro wango haruma tambu hudiwa zabu shonga ipasuka ye mrumsha hodoko saidia walokomoro walokomoro ngajokushida wangali ye mzaze hauloma yoti hau yakabida mangalido yulo hunu Faransa. Mwana msho hangu, réveille-toi, ne dormez pas, ne dormez pas. Réveille-toi, madame Shohango. Lamha, imasirana ya hulawi. Uchijohamba mzazaho hafu mayoti. Kakusubu tuwabango suhudarangele pinda udisi sengazija. Subhanallah. Ya latif, on nous quoi toujours facile à mzaze, une maman, une mère. Mzaza mungu c'est mzaze inu dhahabu. Mzaze inu dhahabu. Wazaza hatu ya malaika. Il n'y a pas de comparaison entre une mère et Kalboshi de Marie. Il n'y a pas une comparaison entre une mère et un Kalboshi de Marie. Une mère, c'est vraiment, c'est un diamant. Une maman, c'est innocent. Watsina wazaza hatu kajaju zalwa. Mwanamsho hangu watina mzaza hangu jajo hunga da hati hata uje hunu manga. Réveille-toi s'il te plaît ma soeur. Na la shetani. Gamobo Mwenyezi Mungu uone message hangu. Haukangu joyelewa. Hauka kufanya mzaza hangu mana na viraze kwa pia welewe ye mduni uvumwa ya elewe. Ubeha mzaza hangu bushini. Yetretumake jakiri. Wamba kwa na ushinda. Huli ubeha mzaza hangu Dar es Salaam. Wamba kwa na ushinda. Huja humto wako moritse na humbe hamayoti. Humpara mwezi mzima humlivya mwezi mzima rangu yabo kujampara tena kutuafili hanaye. Yabo deja husahwelewa. Ntina bezo na damu pia waelewe. Gamina bezo wewe welewe we mwenye. Nidina biye mrumaho kawe shonga ipasi. Nabie mrumaho kawe timana damu. Nabie mrumaho kaye lagini. Mrumeka dohenda yomenya daho. Mrumeka dohenda yutula mfarakaru mafami. Mrumeka dohenda yungu wadaho. Mrumeda utlo amani. Mrumeda wanzwe mrumshamzaza mru. Mrumeda wanzwe famia mru. Shamzaze wa mru. Mrumengu humenye akili ya latif. Mrumengu humenye fikira ya latif. Uduwaze mzaza haho deja hasa hatola hondani kutuze jua. Ye kabala haka hafi yondani. Il y a un numéro yaho qui tu marche. Il y a un numéro yaho qui porte disparu. Il y a un numéro yaho Kaiti. Il y a la tuf. Nyezi Mungu narniki khatima njema.
Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arengeze akili. Mwenyezi Mungu arikile fahamu. Mrugura ngomrume kalboshi wa ujibiza Mungu dakika ya mafiti. Mradi waze mzaza he mwenye humzaya. Mradi waze ya zaya mru. Mradi waze ya vihamru duniani. Mzazaho kamtu profite ni wazazaho ni walona mura wagate rawanza. Hewe watukufu ramana mshe gamu mkonseyeni yuluna mzazahe ngena muonge yabo mruna fanya haini za ufanya ya manzi ya manzize ya mbenze yafanye haini yafanye tuporto hata wanzi mzazaho usiku mzazaho Mwenyezi Mungu ajuka mtamani yendeza hesha yende na furaha wakati kao kajala wana juhudi kajala wana rankini kajala wana rugo ikao zimtabishe roho hauka harumwezi hasara zuka ulimunga hun duniani demgikao mzazaha hafu na rankini mzazaho hafu na tamu baada vrema hukao mrenda na ye mzazi wengu sufri ye mzazi wengu tabihu panda turamwa akatimwa tuishe mwanahe mwana mshe na wadi ya mbehama yoti yamba ngujomlivie nyumba ya mangalie ya mwanamsho hatuwa ihabilisi wane mrume ya mrume hamenye akili ya mwanamsho hatuwa duwaza mzaza hahe panda katrimwa haruma nyumba ya mawajara mayot ya mzazi ulo mwade mzazi ulo haruma tabu humdiwa zata apeli kutsumpara ya telefoni yaho huishange au ke telefoni wopara nge dubo message direct ya telefoni wopara ke tu fonctionne ya latif botura wa hingli wizi ni pasa botura ngwambo wizi hupasa zini pasa botura ngwambo womzaza hango au kamzaze tiwa mzima mwana tiwa mzima ngojujo ukana wazazi wa hufai duniani wakati ka wautili wa huzaya ngojujo ukana mwana ikawautili wa mzaya hufai duniani msoka vile poyo nambie shonga ipasi shamruma ya ukaya. C'est pas normal ce qu'il fait. Nous hangie bo mwana mshohangu. Rejea akili haukawe kujadunga mrume hunika mapapie. Kujadunga mrume hunika mapapie ngaonema kelkasia. Rejea akili yaho. Ufikiri, pense à ta maman s'il te plaît. Ta maman elle est en train de souffrir. Elle est en train de souffrir une mère maladie. Mzaze ulo made. Ujua ukamzaza humbe habushini. Ujua ukamzaza bonjour madcom. Imani, nzazaho humbi habushini, nzazaho humbi ha Dar es Salaam, umdeplace humbi ha Mayotte, zafikira zao pia humbi ha Mayotte, ufanyani za ufanya humbi helarinyo, baada mzazige mwadenge na kisti, mzazenge yabo hatula hondani ya person, Mwenyezi Mungu habi hadai kana mwanamshe, ikaw mwanamshe wa Darasa ukana bia tiramu nyingi ikaw muhanza fundi Jibril mu participe harmazi edi mu participe harma Darasa timide na renge mzazi loda mina yebano ni eshio da mina ye yabudi mana njobo kaya ma sœur réveille-toi pense un peu jifikile maubiha nzaza honge ujenini ya Latif wi salam mama Yohan Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Bonjour Ibral. Bonjour Mwanaidi Arshadi. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike musomema. Rido jwa ukaya kabana hingu jamzaze. Mzaze kafanisiha. Mzaze kafanisiha. Yekemgu menge viola. Yekemgu menge wapeu. Katwanza hone mzazaho. Subutu wame ukaya wetili waniza wala kakuna ushida unizaye. Mrumme yo hujahende zaye. Wanashwa hangu. Ko hitwani hahoke mrumaha ngungu nanzo. Sha mrumme yo ujua ushanje. Haini wakati mrume ya lolo mrumshe woka mahaba. Haini wakati mrume na mrumshe walo hawara woka mahaba. Me ya demoma wofanisha marukwamba changement. Ye changement ila yo huja ke mrumaho hahono mrwa jina hajibiwa. Hau ye ke mrumaho ele hagute mrwa jina hajibiwa. Yo jonkinishi hafanya komparazo abe mrumshe hangu ge perime. Subhanallah. Mrujua unage mrumshe habe mrumshe nge koko. Hujibiwa na mrwa jina. Ye mrwa jina ula humdungu hukadone ata apre uli humono
koko hudungu mdaji na subhanallah mrunati hafilihe na mrumme wa mafiti mruhadi waza mzazahe mwenye humzaya haini hele wazazako wajukaya waudu wazazahako reka mzazaho ye mjufumu reka mzazaho ye mnaswara reka mzazaho ye katoliki reka bisha mzazaho genadra ya hunde zedra zahahi osuma we mwana na ye ube mzazaho mbaingu yale umtunde sheka mzazaho ye mnaswara mzazaho ye mjufumu umranti mzazaho nguparanaibu ngusufre wallahi na mnyezi mgubu mwanadamu metoho hitsanyaho ya ukaya kuna ukana maisha mema na ngojojwa uliwa mshahara ngojojwa kana makatkati ngojojwa kana tuskilfo ulofikiri balango sharma vilexi na balanga onshi harma vikanke na balanga bozaho za frena tsoenda bahuranti mzazaho nge harma tambu. Wanashohang, il n'y a pas plus important que nos mamans. Wanashohang, il n'y a pas plus important que nos mères. Faut pas choisir un mari plus que ta mère. Si le mari, il est calboche, mais si le mari, il est gentil, il aime tes parents, il aime ta maman, il aime tout le monde, il aime ta famille, respectez-la. Fais tout pour que ta famille aime ton mari. Subhanallah, Badi Woza. Au paranim au téléphone, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer, de te raconter ce qui se passe. Elle est en train de pleurer, de te raconter ce qu'elle arrive. Elle est en train de pleurer parce que vraiment elle souffre énormément. Comment on va être vraiment courageux de manger, de dormir tranquille, de faire ta vie alors que ta maman, elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas dans son île, mais ta mère, elle est en dehors de chez elle. Tu l'as laissée. Qui va la donner à manger? Qui va prendre soin d'elle? Qui va penser à ta mère? S'il vous plaît, ça me fait mal. Wakatika wemzadze gunelezo. Yaukagam souffre, Dieu merci, il y a une dame qui m'a pris, il y a une dame qui pense à moi, il y a une dame qui me gâte, mais ma fille m'a oublié depuis très longtemps. Ma fille m'a laissé depuis très longtemps. Ma fille, elle prend pas de moi depuis très longtemps, pendant 3 mois, 4 mois. Il n'y a pas de nouvelles de ma fille. Ya Rabbi, comment on va vivre sans le ravi de nos mamans? Garjuka uyeshi, je watina ziraviza huwarizaya. Garjuka uyeshi, je watina umuwaradhi wa huwa zazahaku. Comment je vais être tranquille sans que je sache que ma maturam elle a mangé ou pas? Comment je vais être tranquille sans que je sache que ma mère elle a bien réveillé? Comment je vais être content sans que je sache que ma mère elle est en bonne santé? Wa alaykum salam Assia Marie. Gamla harmou pas de monem shahak, monem shaham. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Réveille-toi avant que le médecin prenne la mort. S'il vous plaît. C'est qui m'appelle, qui continue de m'appeler. Je suis en direct là au Canabarak. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema na mwisho mwema rudujue fasili ya mzazi. Ukamzazi kafanisia. Mzazi inu dhahabu. Mzazi ndo damu ya hatu. Mzazi ndo akili ya hubo mwanadamu. Mzazi ndo shahula bidi ule bo mwanadamu. Mzazi ndo ume unwabidi ukeno bo mwanadamu. Je laisse là. Gamjo harume sujet ya vidi. Et sujet ya vili nga mrongozo jingu tsalino. Ikao haliye yena mabra, yena hila, gena papier, nga mrongozo ahutuva. Hakaye mwanadamu woi hakansinge juma usalise owanasho haku na umenyaze couple za wangu. Yungu menyo couple je. Banda gena makertasi na lobledari shahundu makertasi. Wa alaykum salam muslimu mwana wa baraka. Bwana woyi hakansi harmwe mabangwe hauna bani yaliyo nguyabona mwanamshe habira mwema ngutsungu habe mwanamshe ula hareme. Mwanadamu woyi hajihantu kaya ye objectif yae. Hajihantu kaya yizo yikaudo yanzao.
ya menye zendola za wangu ikao deja hamenye ndola zinje banguleo ye korea banguleo kayange na mvu banguleo kange na makirtasi hamenye ndola ya mwanyanyasi ikao halola hakansi hamawandu hasubuti hamba ukaya ye mzadola hamrenge ye mrumai hakawala ba mzadola ba de mzadola lorma arrêt de bisila simrenge ula tsido kadamina ula mwanadamu la mwambia sabuju akade mrumsha hangu hamba yode manana kauhambia ujue kaula tsirenge reka izokwe li hurenge reka izokwe li reka izola bokujarenga shabanda hujua kade mrumahi eske tu trouves le kilo. Tu penses même pas que tu as une soeur. Tu penses même pas que tu as une mère. Ou ose wa bien mrumahi kaye mwanamshola tirenge tidorenga ya latif. Subhanallah. Amba witi zaba. Ula mwanamme. Haramba ukaya raili wei ya honra maswa. Ya hamba ukaye mwanamshola tirenge. Na mwamba ujoke mwanamshola de mrumshahangu. Yengo honra maswa ya hamba. Yamba winsu kawambia ujue mwanamme kajashida ya kana muruhonku ya unoka la kalboshi shahidi hashido na dene mrumahe hata hamana aindashida na dene mrumshe hata haratse mrumshe endezahe hariye baba walaikum salam kavia ajadi timpara walaikum salam monsieur Dimoya mwanamme timpara alafuzu anambia hamba turam yewe hingri sabakana uhubulia ukenti juma umenya nika hiza wangu ukenti unoje kazanda buzia basavapa ibidi wende watahi uhunga soliso eze kupula zimanis habe yewe hingri sabami hingri gamuti imanaka hupara bukami ntuhulia imanaka huparo telefoni na bukami ntuhulia imanaka hupara nuhambie ndabuka uko washangaza mintina ushangaziha zia bagazili sawo mwanadamu hamanda uduna wanashwaho hauki mwanadamu kaja paro bakindolani yoto dungwa ni wangu washe haini ya lola yoto mdunga ukaye mchamfu hatu wangu washa ahe ya kuwa lola yu kansa doa chamfua yu kansa doa vumbua wakatila hakupete lifamba botila ntina uzia na hiya baba sasika ujaba njeni hurongoze nuhambe ukaya ti hurongoza en privé ti janga hurongoza en public. Si t'es un homme, cherche-moi. Si t'es un homme, fais-moi ce que tu veux. Parce que na uhubulia uje uketi udo chamfua na shohaku na uvumba na shohaku na hii na udo wania udi hata umenyendo ile za wangu ya wangu ikawa izona bokujareka yende hata ya menyendo la ya mrikao havumanede ya lole hakana fiansi havumanede ya lole hasubuti hahini hosunu mwana meula hamba ukaya bana mzadi wako wala labure yodoto wasi urema shantuju wa purko wanauma hao watuju hao wala wamkoreje ntuju wanauma hao na washiwanu nezendo le kaudu ya zimenya wanauma hao watuju hao wala wamnika correction hauka merita correctionewa wumdwe kanzalo le nyumeni nyumeni banu hasa hende hamenye dola hauka hende mwana meke mwana mshula midorenga mwana mende mwa fiancé wa pare bana la bengo joka uhana reka izo kweli reka izo na boke jamerite uje ukensi udoani huwa na shohatu hauka mwana mshe ye fiancé kanza ji défendre reka kweli reka izo la bo on sait pas yo ujo mnyezi Mungu ne hanya hemjomba huo mwana mshaba ekutu hupare fiancé wangu ukati ukaona na ukaodonrenga haba mido hurengezo rabo mwana mshe saspurika kajashida ji défendre au kaga wanashika au kwa toshida wahunga makalima ji défendre ola mwanamme hafikiri kaizo kweli yendo la saitinzia ede hedi nu jusqu'à kabo jingula peu bokalboshila songa de hedi nu jusqu'à ka de hedi nu hatansulai kutsuhansi wada honi haini mrumshe wa mdola nguhudungu finalement ujihansi ukaya haini mwanamshe ujombo na ngojikazo nrabo shawallah kutsulida hata na kasurplasi mimi wabira mwanamshe wamba ulatsirenge haukare kanga una mabra
rekanga unamvu hujoishi yabo deja 56 harma yitsaya simbe yikusafi akamru hamanda we mwanadamu wapeu wokuja hunda radhi kutina wanashwaho shikaga wanashwaho ujajodo kansi wo blama wanashwaho ujajodo kansi ni ujobi wa beula tireme na wanashe wenju to wajua ujikaza unrabo shika ninga miabo na mina we wallahi na Mwenyezi Mungu hujuelewa ya Latif Mwenyezi Mungu narengeze babanga mwangu ikawa la hitima wanda wakama violo liko mori wala waihu wajahunu manga wahunga bahati za makartasi wajihansar matino juma ujikaza rabo juma haban rabo ibwana wi hashida manisa ndola za timizin rabo hata nne hazidanganya wanawashi wenji ani hawasalise wakatika winji ya tuwarenga winji ya tujikaza rabo ngaruhambia obo sinema neekeye video ino rekangu juko jawlaji c'est parce que je suis prêt à la foule Ongamjouka, 18h à 19h, 17h, depuis là je vais sortir. 16h, 17h, je serai à Boulevard National jusqu'à 20h. Et avant la Wabam, Gamjouka Boulevard National, et l'ambou 16h. Et 16h, quand Gam Boulevard National, Ntina à 20h. Si tu es un homme, viens à Boulevard National, tu vas me voir. Et qu'à 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, isolé l'ensemble. Ntina ou bouge Boulevard National. Je vais rester à Boulevard National. Si tu es un homme vieux, les gens vont te connaître. On a des mots pires ou jour. Quand on affronté, je te le dis. Ngojo bona haubonyo he rantsu ana shwatu vivi en paix. Rantsi ukazwana shatu nrabo. Rantsi usadiso ana shwatu. Nguyo fanya zina mbuzi sitili mbuka kati ya dozamba. Mama yuani koma umjuao. Kutumjua wakati kaonja mvumba zina. Shai mwanada mutimpara. Ilishidana. Remede po telefone. Akanzan defie. Tim defie. Sami gamrongozo vanu. Zia. La femme hambi 5 heures de temps gambi zifanya Boulevard National. Naenda Boulevard National 16 heures ntina ula waya mpaka 20 heures. La femme gambi nous hambi. Rentre cinéma. Udaye bouche ouverte. Udaye hanyambia. Uronso na shwatu tranquille. Deikanga wana umeko kantido na oboe hanyo hamba mafiti. Ngwa wahara ukore jetidami. Ngojodo hamba kanti yabo shekanga miyabo tu vas comprendre. Ngajo wone mna passeport rouge nae. Nyezungu na pone shari. Ya wanadamu wapeo. Mungu ya jirende hansi ukaya yeni mrajo mwana habira ula tirenge ula miure maula wangu. Ya menye kuplu za wangu. Alafu mwanadamu Muhammadu ingajuka wanadamu bewe Henry. Oui, zinipasa. Zinipasa. Uti ubinadamu gibide do respecteana. Munatikenta kijuma umenya dola za wangu. Ngojuka bahanu wone mwana mshabiri. Mwana mahi yake bala umkadi jelika huzamba devant maha wenji. Na fiancé za wangu. Show wanaume mapaya maji. Wanaume masuzi. Et quand j'ai vu Amika de Vumbawan shine d'éternel vie avertissement. Et quand vous faites une vidéo, vous faites une vidéo, et quand vous subuti, vous menez de la wando vous kanti. Vous no manam shahabiru hamba ula wahangu. Vous no manam shahabiru hamba ula tireme. Wallahi na Mwenyezi Mungu wandu wajo hujua hauno bahati shanziani gamjua la nifanye direct nikemria film njenu hafronte no hambe kazia wa uchamfu okato chamfu anasho hatu na ukatudo vumbu anasho hatu na ukatudo jikazandrabo na uti ubinadamu. Wanadamu wakatongwa jolu wana kawaide bwana ula tulamaka mvumbu wa tsoi tulamugu mrongozo ahotuvwa ngwa filme wao. Yode message njo uhambia. Zia ho ibatani, zia ho jikazandrabo, zia ho sijino na shohato, zia ho hambazindrabo, ranti cinema. Utsoni mwana mshemwe mayabira ya sasanya, mwana mshemwe mayabira ula wahangu, ula kawahangu, vahema jiri ni ngwafurika zuwa yohanisi yakoni. Yema kasetu ngwafurika zukoli ula wa. Kutuile wakahule de hamnafiki mrandrabo. Urende hamaneda mikawa ukati gutungura wa madhambi na kilo za madhambi na majini ya madhambi juma ujikazana.
bali uhoza humbu kansila do jili ha madhambi ya madhambi alohumu pia mwanadamu utungona ngatuno jitama shetu sha ola wahangu ola tsilame ola usomale bisola la skada minaye ola uhermale bisola ola hawarangu banu ole kala wangoma ola jau deva wan alafu ema kalbo shi heze fianse za hao nwangoma hao kwa tushile wa hukoleje dahari ngwa huleo kamridi nuhambiye ziya mbabi hanywa yabo urambwa kemana na jabanu na hurongoza na mitsi hadisi na norma telefone dabo uliwa ukayanga mi prayer ou fronte alafu gamhambi 5 heures de temps je serai à Boulevard National gamjufanya l'errant sanu 16h jusqu'à 20h et 20h do katinjo rentre yabo ngamlodi nuhambi ukango jona ikawe mrume nso owa Boulevard National 16h ou 17h ou 18h ou 19h jusqu'à 20h. Je serai là. Bomchanfou shonga. Wakatwana da mgwa johurambua pia. Mais je vais assumer. Heni heli johu jangam jo affronte. Changam hamyuzi hanyo yaho. Homenyo na shohaku. Osadiso na shohaku. Ovumbwa na shohaku nai. Na umenyaze kupluza wangu. Na umenyaze fianse za wangu. Zia. Gamlude nuhamye zia. Ikakuna kauzia. Viens me voir. À Boulevard National. Viens me voir. Alafu kanga mwendo ganjoji arme. Kanga njore mamjova nangu wajoka sopu. Ujabo ikaudwanza utuibaba banganjo hutimizi. Kantina ulida untimizi. Bumchanfu wa shonga. Ikaujansi kesha hutoa komo ruje hunu kenti udo chanfu anasho hatu. Kana umbani nafasi. Kana umbani nafasi. Ya wakatunga mjaba ujire da ntujire da ndi realite c'est pas normal. Wadu wanasho hatu pia. Wadu wanasho hatu pia. Kari tujo uvumbulo na hilo. Wamenyelewa zendola wakati wa shashi. Shangwa mria obahari wa yena mvuu. Zemvu hazimbu wakati na mihono mili. Niminga mjuka na mihono mili ndori ya mdulu na mihono mili. Eka hubala amu nifumu baya wakujanshinda. Ya wahuni huwa. Shakujanshinda. Sheka hubala mihono hao huja. Riwana huni huwa ya wamjuju somono. Na hinga mjuhambi ya zia. Rilemewa ni hanywa biyaho. Nize kufuru zao, na uchanfu wao, nize ngabo ujika zao, ngamdini mhabi zia. Abodo jokaya kanga mi determine de mana na jano hafanya we message ino. Kami determine. Imad comme imani, t'inquiète surtout pas. Je suis un homme. La fogojo na makaseti wa heli vanuoi je défends mes soeurs comoriennes. Karna ujua buliam ya kensi ado sali so na shohat ya duvumba na shohat nai na balango wana fiancé za haongo wana ngoma hao wale wa kensi ado vumba nai ala fuha soma na da mwika do Boulevard National mtijo shanga yo vira wakati tampaka de yabo watukufu j'ai des messages za hangu Mwenyezi Mungu na nike khatima njema na mwisho mwema ya rijaili ejoka na heri ya ribushirie baraka na unono mdujwa ya ukaya holidana na itsinjema opula na show tsinjema haina rongo nzamba au harma réseaux sociaux. J'ai jamais prononcé les familles de gens, j'ai jamais prononcé haine de quelqu'un ou prendre de quelqu'un. Je lui ai dit pour que yemanadamu ya elewe yeye ukayandai de mana nkuhamba tapra etapu hate mruha jijua hata mpaka de watukufu wa jamalifu. Mwenyezi Mungu na nike khatima njema na mwisho mwema ya rejize imani yeshababi woi ya jokaya c'est pas bien yede mana yalula tsuba kindolani haukawi hatu anro shahidu kanso wa vumbu mabangoni ekahakati wale mdo mshangu yejao vaniye na nkudi egaja kaulo jibaliano vaniye jao izozo nsipi hakauzamba yawe kaja tuba kindolani kaja johanswan dolani zehiti mangazwano na ihajungu ngukonsi yorabiha yopo na shakusheo. Oui, ça va Zaine Youssouf. Yode manajomba ukaya, on va lutter pour les malfaiteurs. On va parler pour que ça change. Il faut qu'on respecte nos mamans, nos familles. Il faut qu'on se respecte nous-mêmes. C'est son problème. Shanga mambo ya ukaya.
Ikakarja stay wanaso hatu kavatsa juwa stay. Ikakarja respect wanaso hatu kavatsa juwa respect. Yode manarjo mwambiani ya ukaya. On est là pour nos soeurs. Hata mpaka dayabu watukufu. Longue vie à vous, Inch'Allah. Mwenyezi Mungu ujihifadhi imzazaha kuluhu mayoti imanahi ya mransi rulona 3 mois à 4 mois ya tsumpara tsumtunda na umzazo tsonamba mru. Mwenyezi Mungu yabarikishe imzade maure ya mrenga ya luda yenae wadzimanae. Mwenyezi Mungu ya wahifadhi. Mwenyezi Mungu yahifadhi à toutes les mamans ikaudu anshio harmatabu na douleur. Mwenyezi Mungu yahifadhi wanashohaku yahifadhi mazababi yahifadhi sonsipia hata mpaka dayabo. Boum, longue vie à vous, Inch'Allah.